Assalamu alaikum, YouTube көрүүчүлөр, туугандар. Сатууга мына ушул аттар чыгат. Астыдагысы кыргыз жылкы, арттагысы Европа жылкысы. Бастырыңчы. Аз аттардын ары бери басканын бир көрөлү достор. Андан кийин аттардын маалыматын алабыз. Бою башын, улагы барбы, жокпу, бардыгын айтып бересиз достор. Экөөнүн жашы бирдей экен достор. Экөө тең 2 азыйдан экен жаш. Токтогулачы. Birinci o kara Polşa'dan başlayla Avrupa'dan. Caner Bey ki bunun malumatını aytınçı Avrupa'nın. 4 yıl oldu da bunun gelgende. 5 yaş ekazı. 1.68 boyu. Bu ulağa kanday? Ulağa çavılgan bu? Bu yıl suutulbada. Bu dokument ha? Big boy eken dostlar kiliçkazı. Atı Big Boy eкен. Parametreleri екі артқы бұтақ, қашқазы. Бекде Big Boy'дың аты, туылған число, жылы, пародазы, маалымат документі достар. Бұттары, тұяқ бұттары бар таза достар. Ешқандай айыптар жоқ. Үйірге қойылған мы, қойылбаған бы? Үйірде 2 жыл жүрген, а? Үйірде 2 жыл жүрді достар. Бұл суытылбады дейді. Улака негиз улака чабылганбы бул? Былтырлар болсо да чабылганбы? Чабып көрүп азындай салып көрүп алса боло берет. Мына достор, моюнун бакубаттыгын карагыла. Мунун базынан айтып коюңчу, сразу базын айтып коюң. Жакыны 7,5 миң, Жакыны 7,5 экен достор. Бою 1.64 экен. Документтерин көрдүңөр. Bunun boyu 68, Arka kırgız жылкын çakırınçı. Dostlar, mına bu kırgız жылкы. Bul jaşı 2 azı, bunu kudağı. Bek kaytar verin. Hazır. Bunu suutu da dayar eken dostlar. Bul dayar atken. Bunun ulağı kamay garanti atken. Şakıldaydı. Bazıkları da öte sonun eкен dostlar. Bunun boyu dostlar 1.64 cm eкен. Bir çabap koyunçu. Çurkağınlarına bir görsöt koyul dostlar. Bunu ulağa çabap görüp alat keziңер. Kıskaça olsa da çabap koyulu. Jaman alatlar жоқ eкен dostlar atты. Attın uzunluk müçe başın görülümü. Onlarda biraz tayqalağı eкен, biraz avaylap çağay. Bol, çapayla koy. Toqtap durun ele. Butların gösterip koyunç. Tuğanlar 4 butu taqada. Butları bari taptaza. O жерде кичине тебеленген жери бар eкен. Bu Caner Bey tüyü kayaktıka жылкыныгы? Özgöndükü tüyü. Tüyü Özgön'ün жылкысы eкен dostlar. Bişkekte turat dostlar Stepnoy'da. Dostlar, ошондо бул торунун баасы 350 миң eкен. O 1.68-64 eкен экөөнүн бойлорунда. Экөөнүн тең көргүлө достор. Жакканын алазыңар. Кыргыз жылкы үйүрдө жүргөнбү, жүрбөгөнбү? Үйүрү бар eкен достор. Аттарды каралач, аябай сонун аттар чыгат сатылы. Bağlarında ayttık, adresler aytıldı. Attardı bir жақшылап көріп қалады dostlar. Aylantып көрсөтүп берели. Бұл Европа. Бұл кыргыз жылкы достар. Экөө тең сонун аттар экен. Айтылган баалардан достар буйруза кем болот. Жакшы аттарга байланышка чыгасыңар, доставкалар кылып берет. Бишкекте турат. Келип жанына келип аттарды көрүп, жакшы сурайсыңар, минип көрөсүңөр, тарбияларын көрүп, калган маалыматтарды өзүн аласыңар достор. Айтылган баалардан буйруза кемин кылып берет достор.